Arivatiandro Biarakano Mandoko Behulye Biarakano Lahaky zany ty plasy misy azy ka tsy maintsy asesy le fiahina zany fa mihasarotsy miharaty de matahotsy le olo de tsy hisy raha maloto zay tsy maintsy asesy zany fa matahotsy ty ay. Dael Zafo raika amby tao classe de 9e ty nofinofiko za rehefa behana dokotera. Anarako zany Bravo mipetraky Ankilibe 10 tao ty teako lefa za behana gendarme. Anarako zany Zaria 10 tao mipetraky Ankilibe 8 ans. Ty asa ataoko zany lefa zare be hampianatsy. Biarakandro Ule Tiberakandro Ul Famusare Berakandro Abba tena olagna sidran'ny le ray aman-dreny le mpianatsy zany miaraka amin'ny ray aman-dreny le tsy de mpianatsy tsy olo anamaky toy zany mandranto fianarana fa misy hatraka ny koronga mandranto fianarana toy le fahalavirana le distance voatery zany zahay nanao cantine scolaire de mihinagna etoy le mpianatsy tsy moly na tsy hariva rava mianatsy tsy de marisy zany le ray aman-dreny fa manao ze azo atao avao sahalaka amin'ny fandavin-kolazy zao le misy retard misy tara le fandavin-kolazy misy ty le mangataky vola raiky ro volana vao mahalo kolazy no le ray aman-dreny zany tsy de managna foto sasafiry fa mivelogna amin'ny riake e arakaraky le riake ohatsy te haky riake vao mahita vola ereo na fa maty riake tsy mahita vola ereo fa le mandigny te haky riake isam-bolana. Le fampianarana Madagasikara etoa zany na vao école mpanjakagna zany re tena mikorosofahana tsy hoe ty za magnambanimbany le école mpanjakagna fa niantsy tagna avao koa andre na tafavoaka tegna etoa fe na fa tafarafara tato zany tena nilatsaky zany ty puissance nialatsaky zany le tafahaizagny. Mamboatsy sekoly zao zany hoe hanabezany zaza hianarany lakilasy ro atsanga hanabezany zaza zany ahasoa azy lafa soa i soa koa tena fa soa koa tena raha aminjeny miteraka azy zay zany dikany sekoly. Ampianary namelo antena ke amizay afaky mitambazaha mita olo koa i tinan'olo koa ato mitanjak'olo fa mahavelo antena ray aman-dreny zay zany nivokatsy le fianara. Biarakano Mandoko Behulye Lala misakatsy ho azy na tiany dokotera lasa i ataotsika ho polisy ho gendarme lasa i zay zany nanitsy azy le fianara. Berakandro Abba
Nafa io moa ty anaky nafa mianatsy, ty tena avantageny zany, maro ty asa hitany. Nafa i miasa tsy maintsy mialahy amy ray aman-dreny, ary tsy zaho kia zany tsy maintsy manahaky zao zany henanik'io i fabe zany. Nefa mby tsy be loatsy zany fa manana avantage zany aho noho nampianatsy anaky. Io zany nafa mianatsy tsy maintsy misy raha ilana azy zany. Safe nafa mianatsy zay tsy maintsy maro zany lala hitany, tsy maintsy ilainy ray aman-dreny zany. Hoe iano lahy mba nianatsy anakitsika eto, ka maro ty lala mba hainy lahy, tsy maintsy ilatsika anakitsika iny. Zay zany nivokatsoa ny ilà ny anaky manampahaiza zany. Le fiveloman'olo etoa zany amy hinan'izao lefa manjono avao. Manjono avao zany le fiveloman'olo eto zany, le ankapobely zany. Safe olo vezo avao zany tetoa le tena manjono vo mampianatsy anaky. Zay zany, le ajà tsy maintsy ezahanay zany, safe le trondro fa tsy misy, miezaky amile fianara zany le ankizy amy fotoana henan'izao. Ka io zany mba tianay zany mba ho maro ekolo aminay etoa, mpandrosoana tsy maintsy hilanay ny zanakinay hianatsy, safe io lova indrindra. Famosare berakandro Le sakafo tian'olo ankilibe toa zany balahazo. Le balahazo zany safe io miady amy trondro, le ho foto sakafon'olo aminay etoa zany. Lefa mandeha zany, lefa iny zany sahala hoe volin-drazanay zany iny tsy maintsy miezaky zany le ajà manao kibaroa, mihaky kapila, safe hiviliana ny kahier, hiviliana ny kitapo, nafa atao ny fidira, tsy maintsy miezaky zany. Safe iny amizay zany mba tsy manampy loatsy ny ray aman-dreny, safe manahaky manana anaky maro zany tsy maintsy mandeha aminy mahazo drala le avory le akalo ny fitaova iaby. Arrivati andro piarakandro mandro kombe hule piarakandro hule di perakandro vamos usare perakandro